Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cinta Kajol di Talenta Banua Prima TV bersama Kajol Manajemen. Gimana semangatnya? Hari ini buat tampil semangat? Semangat dong. Hari ini kita bakal menampilkan banyak bakat-bakat dari anak-anak Banua. Nanti ada menari, terus fashion show, dan kita bakalan lihat penampilan pertama kita hari ini. Gimana, udah siap? Udah siap dong. Tapi sebelum ke penampilannya, Cinta mau ngasih tahu buat kalian yang pengen tampil di Talenta Banua Prima TV bisa banget karena ini tidak dipungut biaya. Jadi kalau kalian punya bakat apapun itu boleh banget tampilin di sini. Bisa langsung hubungin ke 0811 5747 555. Oke, kayaknya udah nggak sabar lagi nih adik-adik kecil kita mau tampil. Iya, dan langsung saja ini dia fashion show Black and White dari Olive dan Jihan. Selamat menyaksikan. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. So come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why you're being shy and turn away when I look into your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you. Tepuk tangan dulu dong buat penampilan Black and White kita tadi. Gimana selanjutnya? Karena Kak Cinta ini suka banget kepo, jadi Kak Cinta mau manggil dong 3 yang fashion show tadi buat naik ke atas. Boleh dong. Kak Cinta mau nanya-nanya sedikit. Iya. Wah, gemes-gemes banget nih. Boleh hadap ke kamera. Ayo, di mana? Di mana?
Oke, Kak Cinta maju dulu, kita maju. Maju, iya. Kak Cinta mau nanya dari yang di sebelah kiri dulu. Namanya siapa? Jihan. Jihan umurnya berapa? 6. 6 apa Jihan? 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun. Jihan sekolahnya di mana? Terus sekarang Jihan kelas berapa? Masih 1. Masih 1. Di mana sekolahnya? Sungai Miai 7. Sungai Miai 7. Jihan selain bisa model, bisa apa aja? Nari. Nanti mau nampil nari nggak? Enggak. Oh enggak. Nanti tampil nari ya? Nanti. Oke. Selanjutnya di sebelah sini. Namanya siapa? Olip. Umurnya berapa Olip? 5 tahun. 5 tahun. Olip kelas berapa? Terus sekolahnya di mana? Kelas 1 ya Mah ya. Olip kelas 1 ya. TK, masih TK. TK apa? TKB. TKB. Olip selain bisa model bisa apa? Nari. Bisa nari. Nanti Olip mau nampil nari nggak? Mau. Oke, nanti Kak Cinta tungguin ya. Selanjutnya kita nanya ke sini. Oke. Namanya siapa? Terus umurnya berapa? Namanya Sika sama umurnya 9. Umurnya 9. Sika kelas berapa? Kelas 4. Sekolahnya di mana Sika? SD Muhammadiyah 810. Oh, selain bisa model, Sika punya bakat apa lagi? Menari. Jadi sama ya, bertiga ini punya bakatnya menari. Nanti mau tampil nggak menari di sini? Enggak. Tapi nanti Kak Cinta tungguin ya mau tampil ya. Kalau mau tampil nari ya. Oke? Oke, terima kasih ya. Boleh turun karena kita mau nonton tarian. Iya, gitu guys. Yang kecil-kecil, imut-imut. Nanti kita lihat lagi mereka mau tampil apa. Dan selanjutnya kita mau menampilkan tarian kreasi. Dan langsung saja, udah siap? Siap, oke. Dan langsung saja ini dia penampilan tarian Tisati. Selamat menyaksikan.
Wah, tepuk tangannya dong. Jatuh kepada Wah. Anissa. Boleh dong Kak Cinta tanya-tanya dulu? Boleh. Oke, dari sini. Namanya siapa? Sultan Waudin Jet Pakumpai. Dipanggilnya siapa? Ziat, Ziat. Ziat umurnya berapa? 9 tahun. Lagi sekolah di mana? Sungai Mei 7. Oke, lanjut ke sebelah sini. Namanya siapa? Aira Ramadhani. Dipanggilnya siapa? Aira. Aira. Aira umurnya berapa? Terus sekolahnya di mana? Umur 9, sekolah di SDN Sungai Mei 7. Oke, kita lanjut ke sini. Namanya siapa? Muhammad Iksan Noval. Dipanggilnya siapa? Iksan. Iksan. Sekolahnya di mana? SDN Sungai Mei 7. Sama ya, satu sekolah ya. Oke, siapa yang bisa jawab di antara kalian bertiga? Siapa yang ngajarin tarian ini? Siapa yang mau jawab? Haji Rusmi Lempet. Ada di sini nggak? Ada. Boleh dipanggil dong? Boleh dong Ibu, naik ke atas, mau ditanya-tanya juga. Oke Bu, mungkin anak-anaknya di depan kali ya Bu. Nah, iya. Ibu yang ngajarin mereka tari, boleh ceritain nggak gimana? Mungkin alur ceritanya, terus latar belakang tariannya ini gimana gitu. Boleh? Ini sebenarnya awalnya sebenarnya tarinya ini memang iya, karena kemarin kan persiapan EPLS 2N kan dadakan perwakilan sekolahnya. Jadi menggarap ini kemarin tuh cuma 1 minggu. Alhamdulillah di tingkat gugus mereka dapat juara 2. Kemudian bisa lanjut ke kecamatan dan bisa mendapatkan juara pertama karena masih ada kesempatan untuk terus digali. Padahal mereka masih memang pemula. Kemudian di tingkat lanjut ke tingkat kota karena mereka juara 1 di kecamatan. Alhamdulillah juara satu kembali dan mewakili kota Banjarmasin. Dan yang terakhir mereka juara 2 nasional tari ini juga acara Sumpah Pemuda kemarin jadi juara nasional. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Wah. Boleh Ibu ceritakan mungkin tariannya ini bercerita apa gitu. Tarian ini menceritakan tentang 3 sahabat sejati. Jadi Ti Sarti itu 3 sahabat sejati. Jadi ceritanya nih temannya nih sepatunya rusak. Jadi nggak bisa masuk sekolah dan mereka rela pecah tabungannya untuk membelikan sepatu baru buat sahabatnya. Iya. Boleh tepuk tangannya lagi dong. Wah, keren banget. Nanti mau tampil nari lagi nggak nih Bu? Iya. Mereka ini satu sanggar, jadi mudah membinanya. Oke deh, terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih. Wah. Oke. Setelah kita ngeliat tarian dan fashion show, kita break dulu gimana? Jadi buat para penonton setia kita, Talenta Banua Prima TV bersama Kajol Manajemen, jadinya kita break dulu dan nanti kembali lagi nonton Talenta Banua Prima TV. Kembali lagi bersama saya Cinta Kajol di Talenta Banua Prima TV bersama Kajol Manajemen. Oke, sebelum kita ke penampilan selanjutnya, gimana kalau kita yel-yel dulu? Jadi buat semuanya, kalau Kak Cinta bilang Talenta Banua, kalian bisa teriak sukses. Oke? Oke, udah siap? Siap dong. Talenta Banua sukses. Wah, tepuk tangan dulu dong.
Oke, kita langsung saja ke penampilan selanjutnya karena tadi kita udah ngeliat yang kecil-kecil fashion show. Sekarang kita ngeliat yang gedenya, yang versi gedenya. Oke, dan mungkin nanti kita juga akan tanya-tanya dengan model kita yang satu ini. Udah siap? Dan langsung saja ini dia fashion show casual dari Mega. Selamat menyaksikan. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. So come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why you're being shy. And turn away when I look into your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Wow, tadi kita ngeliat fashion show versi gedenya. Sekarang kita bakal menyaksikan lagi fashion show adik-adik kecil. Udah siap? Udah siap dong tampil satu-satunya. Dan langsung saja ini dia penampilan fashion show casual dari Sika, Olive, dan Jihan. Tema black and white. Selamat menyaksikan. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you
nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Iya. Tepuk tangan dulu dong buat tiga darah kecil. Iya. Sebelum ke penampilan selanjutnya lagi, kita mau yel-yel dulu. Jadi kalau Kak Cinta bilang Prima TV, kalian langsung teriak Jendela Banua. Oke? Iya. Harus semangat ya. 1, 2, 3. Prima TV, Jendela Banua. Tepuk tangan dulu. Iya, tadi kan kita udah yel-yel Talenta Banua, terus kita udah yel-yel Prima TV, dan langsung saja ini dia penampilan tarian Tari Sambang Biti. Selamat menyaksikan.
Iya, boleh dong naik lagi Kak Cinta mau nanya-nanya. Ih, cantik-cantik banget sih. Lucu-lucu. Boleh hadap sana? Iya, Kak Cinta di tengah ya. Boleh maju-maju dulu, maju. Oke. Karena tadi mulainya dari kiri, sekarang Kak Cinta dari kanan. Namanya siapa? Asifa Safatu Nanggraini. Dipanggilnya siapa? Safa. Syafa. Umurnya berapa? Terus sekarang lagi sekolah kelas berapa? Umurnya 8, sekolahnya di Semangat Dalam 2. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Namanya siapa? Uci Handayani. Dipanggilnya siapa tuh? Uci. Uci. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kita ke sebelah sini lagi. Namanya siapa? Jihan Rezkia. Dipanggilnya siapa tuh? Jihan. Jihan umur berapa dan sekolahnya di mana? 9 tahun. Sekolahnya di SDN Semangat Dalam 2. Oke, sekarang lanjut ke sebelahnya. Umurnya berapa? Umurnya 8. Terus nama lengkapnya siapa? Vika Kumaira. Sekolahnya di mana? SD Islam Al-Fatih. SD Islam Al-Fatih. Oke. Siapa yang ngajarin kalian nari tadi? Ibu Resmini SPD. Ibu Resmini. Kalian tahu nggak alur cerita tarian ini apa? Alur ceritanya nggak tahu. Nggak tahu. Gimana kalau kita langsung nanya sama pelatih kalian? Sama yang ngajarin kalian? Boleh, Ibu? Boleh berkenan untuk naik? Mau nanya-nanya lagi? Tadi kan kita udah tahu gimana cerita dari tarian Tisati. Sekarang kita mau tahu lagi tarian Sambang Biti ini. Boleh Ibu ke tengah? Oke, boleh Bu langsung ceritakan. Tari ini merupakan salah satu tari kreasi Dayak pedalaman. Jadi ceritanya Sambang Biti itu menyambut keluarga. Jadi biasanya memang dinarikan oleh orang dewasa, tapi mereka versi anak. Oke. Oke, makasih Ibu. Terima kasih. Nanti tampil lagi ya. Iya. Tadi kan kita udah ngeliat 2 penampilan tarian. Terus kita lanjut ke penampilan berikutnya. Tapi sebelum ke penampilan berikutnya, Cinta mau ngingetin lagi buat kalian semua yang pengen tampil di Talenta Banua Prima TV bersama Kajol Manajemen, boleh langsung hubungin 0811 5747 555. Oke, sekali lagi bisa hubungin ke 0811 5747 555. Tanpa dipungut biaya ya guys. Dan udah siap? Udah siap. Dan ini dia penampilan fashion show sasirangan dari Sika, Olive, dan Jihan. Selamat menyaksikan. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. So come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why you're being shy. Answer the way when I look into your eyes. Everyone else in the room can see
you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beauty, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beautiful. You saw what I can see. You'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. Wah. Boleh dong tepuk tangannya lagi. Lucu-lucu banget ya anak kecil pakai baju sasirangan. Baiklah, ternyata kita ada break dulu. Jadi buat kalian boleh banget untuk minum dulu, makan dulu gitu. Tapi sebelum break, boleh dong kita yel-yelnya lagi. Kalau Kak Cinta bilang Talenta Banua, kalian langsung teriak sukses, oke? Oke, Talenta Banua, sukses! Tepuk tangan dulu. Oke, kita break dulu. Balik lagi di Talenta Banua Prima TV bersama Kajol Manajemen. Oke, tadi kita udah ngeliat adik-adik kecil kita tampil fashion show pakai baju sasirangan. Terus selanjutnya kita bakal menampilkan baju dari Cinta Sasirangan oleh Kak Mega dan Sika. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum kalian menyaksikan, Kak Cinta mau ngingetin kalau kalian punya bakat atau punya talenta, kalian boleh banget langsung hubungin ke 0811 5747 555. Karena di sini kalian bebas banget buat nampilin bakat yang kalian punya dan tanpa dipungut biaya. Oke, udah siap? Terlihat sudah sangat siap ya. Dan langsung saja ini dia penampilan fashion show by Cinta Sasirangan. Selamat menyaksikan. Halaman, tapak kurungan, muka bulik pang
kuning bersubangan di muara lawa. Bulik bangsa emak, bulik bangsa emak, tawasnya ulun mahadang, kian paninggalkan kampung halaman, tapak kurunan. Muka bulik pangdahuni, bulik pangdahuni, ulun pasakit hati, kian nang ulun tangisi, gagah sakira diri ulun mariskan. Kian datang ulun sambut lawan bayang, ulun hamburi baras, si baras kuning bersubangan di muara lawa. Kian datang ulun sambut lawan bayang, ulun hamburi baras, si baras kuning bersubangan di muara lawa. Iya. Tepuk tangannya dulu dong. Oke. Ternyata kita sudah di penghujung acara. Dan Cinta mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah berpartisipasi di acara Talenta Banua Prima TV bersama Kajol Manajemen. Cinta juga minta maaf kalau misalkan ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan ini dia penampilan terakhir kita, Parade Fashion Show Baju Sasirangan. Selamat menyaksikan. Bulik bangsa emak, bulik bangsa emak, tawasnya ulun mahadang, kian paninggalkan kampung halaman, tapak kurunan. Muka bulik pangdahuni, bulik pangdahuni, ulun pasakit hati, kian nang ulun tangisi, gagah sakit
kalian semua yang udah menyaksikan Talenta Banua Prima TV bersama Kajol Manajemen, dan kami hadir setiap hari Selasa jam 4 sore Wita di Prima TV. Dadah.